भाई तुम ना कौन सुरेंद्र कुमार बारी तुम कौन जाऊँ मु काम उपरକୁ ଯାଉଥିଲି अच्छा कौन है तुम एमती कहीं ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଆସିକି ପଛରୁ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରୁ ପୁରା ଘୋଷାରି ନେଲା ପୁରା ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିବେ ଦେଖିଲା ହନୁମାନ ପତିକା ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିକି ଘୋଷାରି ନେଲା ମୋତେ ଆଉ अच्छा माने को जगह को ଆମ ସେମିନାର ଛକ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ସେ ମସଜିଦ ପାଖରେ एटा सेमिनार छक कोडी निमसाई ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଜିଦଟା ଆଉ सेमिनार छक मस्जिद पाखे घोषा नहीं कि अवस्था कला तुम अब मेडिकल को आसते सेटा ଠିକ୍ ହେବାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେବାକୁ मैंने जो आसते सार्ट से कौन रक्त ना कौन ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ହାତ ଏମିତି ଜମ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛି ना आपन के ନାଇଁ ସେ ଘୋଷାରି ନେଲା ସେ ମୁସଲିମ ଲୋକଟା ଘୋଷାରି ନେଲା अच्छा हो ठीक अछि टोटाली भंगा हो बक्सी बजार कौन एटा टेंट्स को पूरा टेंट्स बाहर दिया माँ आज्ञा को